Ne može prođe sad, da? Čekaj, mi možemo čekaj, šta ovdje ima imena je? Uvažene dame i gospodo, prijatelji knjige. Veliko mi je zadovoljstvo što smo se okupili u ovolikom broju, a pogotovo što su sa nama danas i sekretar Ministarstva kulture, gospodin Igor Jovičić, gospođa Slavica Trifunović, redovni profesor Miloš Pavlović, dekan Fakulteta dramskih umetnosti, redovni profesor Dragoljub Elčić, dekan Akademije umetnosti, Ognjen Rakčević iz Filmskog centra Srbije i Marijan Vujović, upravnik Muzeja Jugoslovenske kinoteke. Knjiga koju danas predstavljamo je najnovije izdanje Medija centra Odbrana, a možemo iskreno reći da je jutros preuzeto iz štampe, što kaže da je najsvežije. Monografija Vojno-filmski centar Zastava film je knjiga od velikog značaja ne samo za ovu ustanovu, već i za širu javnost. Pred vama je prvi monografski prikaz o filmskoj produkciji u vojsci koja je nedavno obeležila 70 godina postojanja. Autori monografije su Stevan Jovičić, nekadašnji direktor arhiva Jugoslovenske kinoteke, kapetan bojnog broda u penziji magistar Vukoman Milovanović i potpukovnik u penziji Milun Vučinić, filmski i TV reditelj. Nažalost, autor Stevan Jovičić je nedavno preminuo, ali njegov doprinos ovoj ustanovi, kao i pisac ovog dela, ostaje trajno zabeležen. Na izradi monografije saradnici su Svetlana Arsenijević, filmski montažer, i Mihajlo Sekulić, dramaturg. Recenziju knjige izvršili su gospodin Radoslav Zelenović, upravnik audio-vizualnog arhiva i Centra za digitalizaciju Srpske akademije nauka i umetnosti, i gospodin Mile Jovanić, pukovnik u penziji. Urednici knjige su potpukovnik Zoran Krupež i Mirjana Sandić i vodit ćemo vas kroz današnju promociju. Sa nama je danas istaknuti reditelj srpske kinematografije Srdan Golubović. Dame i gospodo, zabeleženi filmski i video zapisi mogu se meriti u kilometrima filmske i video trake. Da li je bilo teško prirediti monografiju, reći će nam urednik ove knjige, potpukovnik Zoran Krupež i jedan od direktora Vojno-filmskog centra Zastava film. Izvolite, gospodine potpukovniče. Hvala, Miro. Inače, u ovoj kući u kojoj sam inače, mislim na Medija centar, radio i pored Zastave filma, u izdavačkoj delatnosti je bilo mnogo lepo raditi, zahvaljujući najpre Dragani, a i onda mojim saradnicama koje su tu znale da ispričaju divne priče. A kad Mira kaže kilometrima filmske trake, ne znam da li znate da u Zastava filmu postoji arhiv koji broji 22.000 rolni i kako ono bi, Mile, 7 miliona metara trake ili tako neke cifre impozantne, što je stvarno veličina jedne filmske kuće. S druge strane, filmadžije znaju da prave pokretne slike, a kad treba da pišu, onda je tu jedna velika muka. Naravno, izuzimam dramaturgije iz svega ovoga koji uredno rade svoj deo posla.
Nije bilo teško napraviti ovu monografiju. Imali smo divne saradnike, divne autore, ljudi koji znaju šta hoće da prikažu i šta hoće da kažu. Kad budete listali monografiju i još bolje kad je budete čitali, vidjet ćete kako obiluje divnom fotografijom. Najstarije fotografije su još iz 1914. 15. pa do današnjih dana. Eto, sačuvali smo to nešto u ovoj monografiji i čast mi je i veliko zadovoljstvo što je ovo prva knjiga koja se bavi vojnim filmom u monografskom smislu. Naravno, razvoj filmske produkcije u svetu uticao je i na razvoj produkcije vojnog filma i kao takav vojni film zauzima značajno mesto. Ja više neću pričati i neću uzimati drugima priču, a velika mi je čast i zadovoljstvo da najavim gospodina Radoslava Zelenovića, koji danas ima jednu opasnu titulu koja se zove upravnik Audiovizuelnog arhiva i Centra za digitalizaciju Srpske akademije nauka i umetnosti. Gospodin Zelenović je najkompetentniji da nam priča i da nam kaže koliki je doprinos Vojno-filmskog centra Zastava film u očuvanju srpske kulture, u očuvanju srpske kulturne baštine i globalnoj poziciji vojnog filma danas. Gospodo, poštovani autori, nisam vidio filmografiju, jer je tek stigla. 20. vek imao je veliku privilegiju. On danas može da se ogleda u onome što je zauvek ostalo zabeleženo na filmskoj traci. Prvi svetski rat bio je jedno od najvećih kataklizmi 20. veka, a nažalost i nakon njegovog pobedničkog završetka od strane sila Atante i krvavih rezultata koje je ostavio za sobom, svet se nije promenio i ratovi su nastavili do naših dana. Citiram: da bi se važni borbeni momenti sačuvali za budućnost i u slici, odobravam da gospodin Đoka Bogdanović, hotelijer iz Beograda, sa gospodinom Černovom, slikarom, može vršiti kinematografska snimanja u oblasti dejstva naših trupa. Černov može pored ovoga vršiti i obična fotografska snimanja. Snimljene filmove predaće gospodinu Bogdanoviću, obaveštajnom odseku na uviđaj, a od fotografskih snimaka gospodina Černov predaće istom odseku po 2 primjerka od svakog. Gospodinu Bogdanoviću izdati potrebnu objavu. Po zapovesti načelnika štaba general Živojin Mišić, Valjevo, 14. august 1914. godine. Ovom objavom, kako je govorio Stevan Jovičić, vrhunski filmski arhivista, dugogodišnji upravnik arhiva Jugoslovenske kinoteke i čovek koji će nam uvek nedostajati, Srpska vrhovna komanda je praktično pokazala da shvata šta je ratna propaganda i da je svesna koliko nova umetnost, film, može biti pogodna u stanju rata na planu očuvanja prisebnosti i moralno-patriotskih osobina kod vojske i civilnog stanovništva, ali i želju i spremnost da se za buduća pokolenja večno putem kinematografskih slika sačuvaju dela predaka i njihova borba za slobodu. Na toj tradiciji osnovana je i Zastava film. Pre 70 godina formirano odeljenje za proizvodnju filmova Jugoslovenske armije. Početak je to organizovanog praćenja života u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Može se reći, bez preterivanja, da je film Čoči Mikaelija, Obuka u bacanju ručne bombe iz 1948. godine, ne samo početak i začetak, već pokazatelj opravdanosti formiranja ovakvog filmskog preduzeća. Film sa svim svojim atributima bio je sredstvo koje je lako objašnjavalo svu složenost vojničkog poziva i svega onog što vojsku jeste. Za pretpostaviti je da je u tom pravcu mogla da se razvija Zastava film i da se isključivo bavi nastavnim filmom. Na svu sreću, stvari su pošle u drugom pravcu. Jedan broj značajnih, najznačajnijih filmskih stvaralaca, a neki od njih svoju uspešnu karijeru stvorili su upravo radeći u Zastava filmu, nezaobilazni su deo jugoslovenske i srpske kinematografije. Ovo se naročito odnosi na period od 1960. do 1980. godine, kada nastaju ne samo za Zastavu film
već za čitavu jugoslovensku kinematografiju mnogo ostvarenja koje čine njen najbolji deo. Preovlađuju nastavni filmovi, ali i dokumentarni kratkoigrani filmovi. Malo je reći da je to bila bogata produkcija. Stvorena su dela koja su osvajala sve najznačajnije nagrade na domaćim festivalima, a bili su to filmovi bez kojih se nije moglo zamisliti ni jedan glavni program velikih međunarodnih filmskih festivala. Kao po pravilu, i sa njih su se vraćali sa najvećim odličjima. Zastava film jeste stara institucija, ali nije bila staromodna. I to je najbolje ilustrovati činjenicom da je krajem 70-ih, shvatajući značaj videoprodukcije, i uspešno nastavlja da na tim novim formatima beleži događaje koji su danas nezaobilazni deo naše filmske i audio arhivistike. I u najtežim vremenima, to su sukobi na jugoslovenskim prostorima, Zastava film beleži dragocena svedočanstva o raspadu ne samo jugoslovenske armije, već i države koje smo do tada živeli. Veliki deo fonda čini filmovi koji su snimljeni tokom NATO bombardovanja. Vreme će pokazati, a već i pokazuje, koliko je ta vrsta napora da se zabeleži kataklizma koja nas je zatekla bila važna, jer je to dokumentarni zapis bez koga se nijedna emisija, nijedan dokumentarni film u budućnosti neće moći da napravi, a da se za njegovu proizvodnju ne koriste filmovi iz arhiva Zastave filma. Moramo da budemo zahvalni Vojsci Srbije što je sačuvala u vreme tranzicije Zastavu film, što nije privatizovana i prodata kao Avala film ili Dunav film. Sa Kinotekom i filmskim novostima ona je sveto trojstvo i ponos filmske arhivistike na našim prostorima. Njihov opstanak dugome i filmskim entuzijastima koji su svesni činjenice da čuvaju kulturna dobra, neprocenjive vrednosti i da su ta kulturna dobra neobnovljivi resursi. Na samom početku kinematografije 1898. godine Boleslav Matuševski govori: film nije samo snimljena filmska traka, već istorijski dokument kome ni posle 100 godina neće trebati nikakav čarobni štapić da se neka ličnost ili neki događaj ponovo ožive. Zastava film je upravo to. Svedok vremena i danas i uvek i zauvek. Hvala. Hvala gospodine Zelenoviću. Kao što sam već najavila, sa nama je recenzent gospodin Mile Jovanić. Gospodine Jovaniću, da li biste nam kao recenzent rekli svoje impresije o knjizi? Znate kako, prvo sve vas pozdravljam i drago mi je da se vidimo ovde u ovakvom sastavu. Knjigu inače najbolje promovišu autori, ali evo nama je palo u delo da to radimo danas samo sa jednim autorom, već je objašnjeno o hendikepu koji imamo sa bolešću Vukomana Milovanovića i sa odlaskom Steva Jovičića. Ja kažem da je prilično anahrono i što sam ja ovde, zato što je dugo rađena monografija i nekako me vreme pregazilo. Ja imam takav osjećaj, ali tako je kako je. Danas ipak ne smijem da budem opširan kao pre 2 godine kad sam radio na recenziji i sugerisao štošta, skoro štošta autorima, i zato bih želeo samo da kažem nekoliko reči u tu svoju odbranu. Polazeći od one maksime da bez kontinuiteta nema identiteta, ja sam snažno podržavao izradu monografije i takođe sam bio zagovornik ovakve strukture, jer treba jednostavno da ima 3 celine, kao što je na kraju i urađeno, i ja ne krijem svoje veliko zadovoljstvo zbog toga. U prvom delu, znači, koga je obradio Steva Jovičić od 1896. do 1945.
To je dakle period pre zastave filma. Bilo je pitanja da li ili ne to da se radi. Pitao sam se pre svega ko bi i gde pisao o prvih 50 godina vojne kinematografije ako ne bismo to radili mi i ako to nećemo da radimo danas kad radimo monografiju. Bez Steve Jovičića to bi bilo nemoguće. I ja verujem, zaista verujem, da su beskrajno važni svi ti arhivski podaci o ljudima i događajima iz tog perioda. Tu su vojnici, civili, podoficiri, oficiri, generali, bez čijeg hrabrog vizionarskog delovanja i čeprkanja po nepoznatom, a to je bio film, ne bismo imali pravu sliku tog vremena. Danas, eto, njihovo delo može da se zove vojna kinematografija u Srbiji iz tog perioda. Za Stevu Jovičića želim da kažem, u svom radu direktno ukazuje mlađim istoričarima filma na ona mesta gde još ima puno posla za njih. I to je poseban jedan kvalitet. On je iz arhiva Jugoslovenske kinoteke u Košutnjaku, gde su nas razdvajala žičana ograda i jedna trošna kapija, uvek gledao sa posebnim simpatijama na zastavu filmu. I zato mu veliko hvala. U drugom delu, u periodu, dakle, od 1948. do 1990. godine, koga je radio Vukoman, taj raskošni period od osnivanja zastave filma do razbijanja SFRJ, Vule je radio sa neverovatnim entuzijazmom i erudicijom istraživača. On je, već rečeno je ovde, istaknuti reditelj, dugogodišnji umetnički direktor u zastavi filmu i direktor zastave filma, kapetan vojnog broda Vukoman Milovanović, magistar Vule. Vuletov umetnički, analitički i faktografski dosledan stil sistematično nas vodi kroz logički definisane celine rada i razvoja VFC zastava film. Imamo jednostavno dinamiku. Vidimo kako je kuća pod borbom rasla. Ja sam taj stil od početka posebno voleo, iako su ga urednici malo peglali i poravnali, on je ipak ostao Vuletov. Najveći kvalitet ovog dela monografije i jeste činjenica da je autor maestralno složio bezbroj afirmacija, uspeha i problema i da pritom nije preskočio, ali ni povredio, valjda, ni jednog čoveka ili ženu koji su radili u Vojno-filmskom centru Zastava film, koji su odlučivali o ustanovi, rukovodili ili komandovali ili sarađivali sa njima. Pišući o ljudima zapravo, autor razvija pa premotava celovit film monografije. Preko 40 godina zastave filma u Jugoslaviji i u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, istovremeno u vojnim, dakle međuarmijskim i civilnim međunarodnim dimenzijama bez granica. To je prava slika Vojno-filmskog centra Zastava film. Međutim, ne može jedan čovjek sam, to smo već čuli, Vuletu je desna ruka za pretraživanje i izbor pres klipinga i fotografija iz arhiva bila naša Svetlana Arsenijević, filmski montažer. I ne samo ovde prilikom izrade monografije, Svetlana je mnogo puta ranije kao profesionalac i drug, kada vam organizacija rada baš škripi, vreme ne ide na ruku, znala da pomogne, da kaže ja ću to, Mile, daj samo dozvolu da se ne raspravljam popodne sa portirima. Hvala i Mikiju Sekuliću i svim drugim ljudima koji su pomogli prilikom izrade monografije u ovom delu. I sada bi o trećem delu morao isto tako da kažem samo 2-3 rečenice, jer je to period koji je za mene poseban posle raspada SFRJ do danas. Njega je pisao reditelj potpukovnik Milun Vučinić, svi ga poznajete,
i pošto će on sam bolje da govori o tome, meni neka bude dozvoljeno samo da pohvalim rad Miluna Vučinića, koji je i sam kao akter prošao sva iskušenja tog najtežeg perioda o kome je pisao, a zadržao izvanredno visok stepen objektivnosti. Finim naslovima izdvojio je celine koje su to zaista svojim posebnim karakteristikama zaslužile i istakao ljude, požrtvovanost ljudi u najtežem periodu za njih same, zastavu, film, vojsku i Srbiju. Da podsjetim, najteže nam je u stvari bilo kad smo vojnu agresiju NATO 1999. godine dočekali kao raspolućena firma između dve uprave u Generalštabu. Što se nikad ranije nije desilo, to će lepo da se vidi kroz monografiju i ne sme nikad više da se dogodi ili ponovi. Ova monografija je jedinstven dokument o jedinstvenoj i neponovljivoj zastavi. Dokument o svedoku vremena, kako reče naš veliki prijatelj, legenda Jugoslovenske kinoteke, gospodin Zelenović, a da li je zastava bila i miljenik sistema odbrane, prelistajte monografiju, uživajte i kasće vam se samo. Na kraju, veliko hvala svim direktorima posle 2000. Medija centru Odbrana, izdavaču monografije i urednicima za ukupan napor prilikom izrade knjige i za organizaciju ove promocije. Hvala svima i živjeli. Hvala gospodine Jovanoviću. Veliki uticaj na izlazak ove monografije ima naše jezičko odeljenje, naši lektori i korektori. Olju nisam video, pozvana je, ali eto nije nam se odazvala. Nije, da. I da se zahvalim štampariji koja je uspela da nam preko reda bukvalno oštampa ovo za juče, odnosno za jutros. Sarađujemo među sobom i podržavamo jedni druge. Kratki igrani filmovi koji su dugi niz godina u zastavi tretirani sa velikim pijetetom, a ja ću se vratiti na one 70. godine i na priču o smrt Paora Đurice, o tišinama, o biografiji Jožefa Šulca. To su samo neki od naslova koji krase Vojno-filmski centar Zastava film. I zašto je Vojno-filmski centar Zastava film dobijao i danas dan je dobija međunarodne i nacionalne festivale. Naš današnji gost je gospodin Srdan Golubović, sin gospodina Golubovića, reditelja koji je radio Smrt Paora Đurice. Ja sad ne bih voleo da ikako Srdana stisnem pitanjem, ali bih voleo da znam koliko je njegov otac svojim filmskim delom uticao na njegov životni put. Otprilike u vreme nastanka Smrti Paora Đurice je Srdan i rođen. Ja prvo bih hteo se zahvalim i veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovde i velika čast i ja danas govorim u svoje ime, a i u ime svog oca i to mi je jako drago zbog toga. Moj otac je proveo 11 godina u Zastava filmu, bio zaposlen u Zastava filmu i to je, kako je on govorio, to su bile najlepše godine njegove karijere, a ja kao njegov kolega mogu da kažem da mislim da su to njegove najvažnije stvaralačke godine, godine kada je stvorio filmove koji su najviše obeležili njegovu poetiku i estetiku, Smrt Paora Đurice, Tišine i biografiju Jozefa Šulca i poetiku i estetiku koja je u stvari po kojoj je ostao poznat i on i Zastava film i ono što u stvari je za mene posebno važno da ti kratki filmovi koji su obeležili njegovu karijeru i njegovo stvaralaštvo jesu nešto što je na mene kao njegovog sina najviše uticalo. Ja evo ovih dana baš montiram film koji zove Otac i koji u sebi ima puno toga, puno uticaja etičkih, profesionalnih, a pre svega estetskih i poetskih i u stvari
Možda po prvi put u filmu koji pravim ima jako puno onoga što je napravio i ostavio moj otac i pre svega što je radio u ovoj kući. Tako da za mene je Zastava film izuzetno značajna ustanova, iako ja nisam radio ni jedan film za Zastavu, ali kroz oca osjećam zaista da pripadam ovoj porodici. E sad, zašto je Zastava film izuzetno značajna za jugoslovensku i srpsku kinematografiju? Zato što je Zastava film daleko prevazišla u stvari razlog zašto je nastala. I daleko prevazišla u stvari ono što bi se zvalo vojno-nastavni filmski program i u stvari kroz kratke igrane filmove i dokumentarne filmove, kroz ono što su radili Stjepan Zaninović, kroz Toškanata, moj otac, Puriša Đorđević, Dušan Makavejev, mnogi drugi autori, sad nekoga sam verovatno zaboravio. Zastava film je u stvari za vreme u kome su ti filmovi nastavili, posebno 60. i 70. godina, što kaže gospodin Zelenović, ti filmovi danas kada bi se prikazali u muzeju Kinoteki, prikazuju se ili čak u muzeju moderne umetnosti u Njujorku, oni bi bili novi, sveži, moderni, hrabri, drugačiji, inovativni, sve u stvari suprotno onome što se na neki način očekuje od profila vojne ustanove. Neverovatno je koliko je u stvari ta poetika tih kratkih i dokumentarnih filmova uticala na razvoj filmskog jezika u jugoslovenskom filmu, koliko je, opet paradoksalno zvuči, koliko su ti, pre svega dokumentarni filmovi, uticali na formiranje Crnog talasa i koliko su u stvari ostali duboko zapisani kao nešto što je trajna i velika vrednost jugoslovenskog filma i srpskog filma. I svi mi koji se danas bavimo filmom, u stvari jesmo i imamo tu veliku privilegiju da smo nastali u kulturi i kinematografiji koji su pripadali i krst Toškanata, i Vlatko Gilić, i Puriša Đorđević, i Stjepan Zaninović. Tako da, Zastava film je zaista ostavila veliki trag. Ono što posebno me danas raduje, što u stvari se proizvodnja ponovo probudila u Zastava filmu i što imam utisak da u stvari sad neki novi mladi ljudi počinju da se bave nekim temama koje su važne i koje nisu samo jubileji, nego koji su pitanje nekog isto autorskog sazrevanja i nekog traganja u stvari i istraživanja naše sopstvene istorije, a kroz to i traženja nekih novih autorskih rukopisa. Tako da ja verujem da i nadam se, u stvari, i voleo bih i zbog sebe i zbog svog oca i ljudi koji su radili, da u nekom budućem vremenu se pojave neki novi, u Zastavi filmu neki novi Zaninovići, Đorđevići, Golubovići i tako dalje. Hvala gospodine Goluboviću i gospodin Milo Vučinić. Gospodine Vučiniću, da li biste nam rekli kao autor o knjizi vaš utisak? Dame i gospodo, poštovaoci filma i Zastava filma, nemojte zameriti ako moje izlaganje bude nešto duže. Imam osjećaj i zadovoljstvo da smo završili nešto značajno i verovatno nešto što predstavlja trajnu vrednost. Ovaj današnji skup je samo jedan od niza omaža filmu. Filmu koji povezuje 3 veka i 2 milenijuma. Svojom tehnikom i magijom očarao je 19. osvojio 20. i suvereno vlada 21. vekom. Film je fenomen koji traje. Na svim meridijanima je prisutan, privlačan i razumljiv. Njegova kinestetička priroda snažno podržava životni ritam savremenog čoveka i sveta. Njegova čarobna i magijska priroda futuristički najavljuje nova vremena, vekove i prostore. Film može sve. U filmu je sve moguće, i snovi, i java, i ljubav, i strava. A on je od samog početka bio samo svetlost, iluzija i magija. Današnji povod izuzetno je značajan. Preko 100 godina vojnog filma i 70 godina Zastava filma. Samo pola godine nakon svoje parijske premijere decembra 1895. kinematografske slike prikazane su u Beogradu 3. juna 1896. Vojska sa svom svojom kostimografijom, opremom i oružjem odmah je postala privlačna za film, a i film za vojsku. Od samog početka, pa tako ceo jedan vek i više, dinamika,
efekti oružja, pokret, drama i tragika rata i vojska u celini postaju teme mnogobrojnih filmova. Od Krunisanja 1904. Karađorđa 1911. do Lepih sela 1996. od Potemkina do Apokalipse, od Marša na Drinu do Neretve. Vojske, oružje, pokret, vatra i eksplozije, krv i pepeo, poprište, izgarišta, drame i epopeje do naših dana. Nijedan medij, nijedna umetnost nije tako snažno dočarala i približila vojsku i rat kao film. Mnoge je bitke pretvorio u mitove i legende. Samo je film mogao od rata napraviti poeziju i balade. Rat i ratna drama ostaju neodoljivo privlačni za film, a film vitalan i večan. Knjiga koja je pred nama je zapravo knjiga o filmu. Nešto bliže i preciznije o vojnom filmu. Odavno je postojala ideja potreba da se bogata istorija našeg vojnog filma sistematizuje i publikuje u vidu jedne ovakve hronike. Ova knjiga je i monografija, i filmografija, i bibliografija, i istorija, i hronika, i teško je odrediti šta je prvenstveno, a šta ostalo. Ideja potiče još 1998. godine povodom 50 godina zastava filma. Ali kako se na ovim našim prostorima vreme i događaji mere od rata do rata, tako je i ova ideja i ova preko potrebna knjiga morala da sačeka ovo posle rata, 20 godina do danas. Zasluge pripadaju svima onima koji su ovde opisani, istaknuti, pomenuti. Pripada prvenstveno onima koji su na samom početku imali viziju i visoku patriotsku svest, na najtežim vremenima prihvata i podrže jedan novi medij koji će biti hroničar istorije srpske države, vojske i naroda. To su pre svega srpske vojvode Bojović i Mišić i svi oni generali, oficiri i patriote koji su u misiji filma učestvovali do današnjih dana. Priređivačima ove knjige bilo je teško sažeti preko 100 godina vojnog filma, sistematizovati, svrstati i razvrstati obimnu i važnu produkciju u vidu jedne ovakve hronike, prirediti kao ostavštinu za budućnost. Ogromnu zahvalnost svi mi dugujemo filmskom posvećeniku, istoričaru, istraživaču filma, dugogodišnjem šefu Filmskog arhiva Jugoslovenske kinoteke, gospodinu Stevi Jovičiću. Ceo svoj životni radni vek posvetio je filmu koji je obožavao, a vojsku i vojni film poštovao, istraživao i tome podučavao. Sa zadovoljstvom je prihvatio ideju i prvi napisao uvodno poglavlje monografije. Uvodno poglavlje koje govori o temeljima srpskog filma, o početcima vojnog filma. Filma koji će biti svedok vremena, svedok stradanja, vaskrsa i slave srpske vojske, od sudbine izglednika do slave pobednika. Nažalost, Gosin Steva nas će u međuvremenu napustio, ali njegov duh, vedri duh, šarm i lepota starinske reči zračio sa stranica ove knjige i verujem da je bio zadovoljan da vidi još jedan svoj doprinos istoriji srpskog filma. Drugo, najobimnije poglavlje napisao je takođe veliki posvećenik filma, uporni istraživač i analitičar savremenog vojnog filma, reditelj, umetnički direktor zastava filma, kapetan brojnog broda u rangu pukovnika, magistar Vukoman Vule Milovanović. Vule je prethodno napisao dve važne knjige na kojima se delom bazira i monografija koju predstavljamo. Autor jugoslovenske vojne kinematografije 1990. i monografije posvećene Stjepanu Zaninoviću. Tek kasnije sam počeo da rastem 2003. godine. Drugo poglavlje ove knjige obuhvata istoriju i produkciju zastava filma od njenog formiranja 1948. do 1990. godine, period od preko 40 godina. Vreme kada zastava postaje nosilac i simbol vojnog filma i institucija od državnog značaja. Obuhvaćeno vreme nastajanja, razvoja, poleta, entuzijazma, školovanja i usavršavanja, bogate i raznovrsne produkcije i značajnih estetskih i umetničkih dometa. To je vreme kada je zastava postala i značajan činilac jugoslovenske i srpske kinematografije, ali vreme dominacije ideologije, politike, propagande i vojne organizacije. Taj dualizam i protivorečnosti vojne organizacije i umetničke slobode niko nije bolje analizirao i razumeo od gospodina Vukomana Milovanovića. On je bio na takvim pozicijama gde su se prelamala vojna pravila i umetnička antipravila, dakle sloboda. Simbol ovog večnog sukoba je jedan čovek, Stjepan Zaninović. Vule često prepričavao jedan dijalog kome je prisustvovao između našeg poznatog reditelja, tada zaposlenog u zastava filmu Predraga Golubovića i čuvenog francuskog kritičara i teoretičara filma Žana Mitrija na jednom festivalu. Povod je bio Zaninovićev film, tek kasnije sam počeo da rastem u produkciji zastava filma. Kada je Golubović rekao Mitriju da je autor oficir, major, ovo je začuđeno komentarisao. Da li je moguće da je ovaj film napravio jedan major?
Filmovi Zaninovića, Golubovića, Škanate, Kalačića, Vučića, Šaranovića, Paskaljevića, pa dalje do Elčića, Gorana Kostića i drugih, nastali u jednoj vojnoj ustanovi, nose snažan autorski pečat i lični stav i izraz su autorske individualnosti. Ove i niz drugih osobenosti čine duh i poetiku zastavljene autorske i umetničke produkcije svih ovih godina. Pored umetničke, Vukan Milanović je vrlo kritički, analitički pristupio i ukupnoj zastavljenoj produkciji, posebno nastavnog filma, koji je bio osnovni namenski proizvod svih ovih godina. Nastavni film kao specifično edukativno sredstvo, pored finskog jezika i finskih pravila, mora da obezbedi stručne, edukativne, nastavne principe i pravila i zato je u vrsti filma Vule Milanović posvetio veliku pažnju. Nastavni film vremenom zastareva u jednoj ili više oblasti, ali dobija snažan dokumentarni karakter i postaje istorijski izvor i podatak o vojsci i svemu onome što je tematski obuhvata. Milovanović nije ništa važno propustio, a period koji nazivamo zlatno doba zastava filma nije samo glorifikovao, već ga je strogo profesionalno i precizno vrednovao sa jasnom odgovornošću pred istorijom i budućnošću. Tokom rada na ovoj knjizi, to je već istaknuto, veliki doprinos dali su Svetlana Arsenijević, obimnom i stručnom selekcijom press clippinga, koji bogato ilustruje i komentariše praktično celu zastavljenu produkciju i to prvenstveno onaj deo namenjen javnosti, to je široj publici. Zatim Mihajlo Sekulić, Svetlana Jovanović, Milan Milovanović, Vanda Munjić, Marko Nikolić, Dušan Mandić, Svetlana Katanić, Branislav Guzina i drugi. Velike zasluge za pojavljivanje knjige ima lično i potpukovnik Zoran Krupeš, donedavno direktor zastava filma. I tako hronološki, istorijski, generacijski stigao smo i do naših dana. Treće poglavlje koje obuhvata period na prelazu vekova i milenijuma, period od 1990. do 2018. godine, potpisuje moja malenkost. Dobio sam tešku i odgovornu ulogu da približim i predočim vreme, organizaciju i produkciju zastava filma u možda najdelikatnijem i najsloženijem periodu njenog postojanja. To je period koji je po mnogo čemu bio složen, dramatičan, surovo destruktivan i tragičan, sa posljedicama i traumama koje još uvijek nismo potpuno sagledali i sa kojima živimo. Možda će nam filmske slike pomoći da s vremenske distance bolje i preciznije analiziramo i razumemo noviju istoriju. Naša generacija, mi, ja, pozvani smo da profesionalno i odgovorno svedočimo o tome o kraju veka i milenijuma. O 20. veku koji možda najbolje opisuje dijalog u filmu Hajka Živojina Žike Pavlovića, rađen prema romanu Mihajla Lalića, kada glavni junak Lado pita koje je doba Šako, a Šako odgovara pogano 20. vijek. Koliko i kako smo tome uspjeli, pokazat će vreme. Ubeđen sam da se pred otadžbinom, istorijom i pokoljenjima nemamo čega stideti. Naprotiv, ponosni smo na doprinos koji smo dali i kako smo na izazove i događaje odgovorili. Sticajem raznih okolnosti, 90. godina prošlog veka, zbog organizacionih, kadrovskih i tehnoloških promjena i smene generacija, zastava film se našla kadrovskom minimumu, posebno kad je reč o filmskim radnicima. U trenucima najvećih potreba i izazova imalo je veoma mali broj neposrednih izvršilaca za najvažnije pozicije filmske ekipe za rad na terenu. Kao argument jedno kratko prisjećanje. Kao student režije na FDU 1987. godine pozvan sam na zastavljenu vojnu vežbu. Tadašnji direktor Josip Šubic postrojio 12 kompletnih filmskih ekipa sa kompletnom pripadajućom filmskom tehnikom, opremom i vozilima. Samo 4 godine kasnije, 1991. zastava je mogla angažovati svega 5 ovakvih ekipa. U takvom stanju, sticajem okolnosti, ustanova se našla u neposrednom ratnom okruženju, ratu. Ratu koji nam je po ko zna koji put nametnut, napadu na koji smo morali odgovoriti. Bio je tu dugo i sistematično planiran rat po svim aspektima, geostrateškim, vojnim, političkim, psihološkim i propagandnim. Rat sa ciljem razbijanja Savezne Republike Jugoslavije i prekrajanja granica na Balkanu, planirani etnički inženjering, bio je to zločin planiranog i svesnog ubijanja države, vojske, naroda, kulture, životne sredine. Naša borba i otpor bio je podvig svesnog žrtvovanja, podvig pravednika. Samo u posljednjem 20. veku na ovu zemlju nacrtali su 3 puta osvajači sa zapada da nametnu novi svetski poredak. Svaki put, kao i oni sa istoka u srednjem veku, postupali su varvarski i 14. i 1941. i 1999. Mi smo profesionalno i moralno i zakletom obavezni i dužni da na njihovo nasilje odgovorimo i da o tome svedočimo. 5-6 zastavljenih ekipa,
pokrivalo je skoro sve dramatične tačke i linije sukoba u bivšoj SFRJ, potom SRJ koji su činili Srbija i Crna Gora, dakle pretežno srpski etnički korpus. Potpukovnik, reditelj Milivoje Nestorović, snimatelj Milorad Miša Zubović i asistent Dragoslav Stevanović među poslednjima napuštaju Knin i Republiku Srpsku Krajinu i svojim hrabrim držanjem i radom svedoče o najvećem egzodusu srpskog naroda iz Hrvatske. Snimatelj Predrag Bambić s glavom u torbi snima Zločin u Dobrovoljačkoj i posljednjim letom pilota heroja Stevana Popova napušta Sarajevo. Mladi snimatelj Žarko Pekez srcem i kamerom svedoči o paklu Vukovara, a potom i drugim ratištima. Majo je reditelj Milo Vučinić, snimatelj Tihoj Mitrović i asistent Zoran Stanković, svedoci su zločina NATO alijanse u Varoši, Murino Vasojevićem o razbijanju mostova, fabrika, aerodroma u Raškoj oblasti i centralnoj Srbiji. Ponovo Nestorović, Lukanović, Stevanović po bombama prate dejstva Treće armije i posebno Prištinskog korpusa na Kosovu i Metohiji. Sva sila NATO alijanse, teroristi UČK i psi rata nisu pomerili Prištinski korpus sa njegovih pozicija. Zastavljene kamere o tome pouzdano svedoče. Prosto se nameće istorijska paralela i podsjećanje na prve srpske snimatelje u Balkanskom i Velikom svetskom ratu, Slavka Jovanovića, Dragišu Mastojadinovića, Mihajla Mihajlovića, Miku Afriku, Mihajla Alpopovića i druge, ili naše kolege, kroničare novije vojne istorije, požrtvovane i hrabre mlade snimatelje Mićunovića, Bambića, Pekeza, Zubovića, Lukanovića, Kajevića, Lovića i druge. Glava u torbi, postupak Cinema Verite, oko kamere, baterija, sreća i Božja pomoć, i to je strategija i taktika. Većina je dobila ordenje, medalje i priznanja, a najveće priznanje je ostavština za budućnost, svedočanstvo koje može da poklopi i potopi sve laži i obmane, a ono se nalazi u filmskom arhivu Zastava filma. To je deponovano svedočanstvo i u junačkom držanju vojske i naroda u jednom teškom vremenu, zahvaljujući onima koji su to zabeležili. Naravno i danonoćni rad uprave, reditelja, montažera, tonaca, laboranata, tehničara i svih zaposlenih u Zastava filmu doprineo je do danas, 20 godina od tih događaja, o tome govorimo. Za mesec dana navršava se 20 godina od napada NATO alijanse na jednu suverenu zemlju koju smo s ponosom branili. Za Dan državnosti, 15. februara, na Sretenje Zastava je zaslužno dobila odlikovana visokim državnim ordenom. Orden je stigao u pravom trenutku, kada već filmska struka, istorijska nauka i političari i građani imaju dovoljno uvida u minuli rad Zastava filma, a budući istraživači obiman materijal imaće dovoljno istorijskih izvora i dokumenata filmskog karaktera. Sa osjećajem ispunjeno duga prema profesiji, otadžbini i pokoljenjima, sa zadovoljstvom prepuštam i preporučujem ovu knjigu. Izvinite što sam odužio, ali imao sam potrebu da ovo kažem. U Vojnom filmskom centru Zastava film stvaralo je preko 500 zaposlenih i saradnika. Verovali ili ne, popis po azbučnom redu postoji između korica ove knjige. Brojna priznanja na domaćim međunarodnim festivalima, a povodom 70 godina rada Zastava film je dobila vojnu spomen medalju za izuzetan doprinos sistemu odbrane Republike Srbije i Sretenjski orden 3. stepena za doprinos u oblasti kulturno-dokumentarne delatnosti. Molim gospodina potpukovnika Ikonića, sadašnjeg direktora Zastava filma, da nam se obrati. Izvolite. Dame i gospodo, uvaženi govornici, poštovani ljubitelji filma i knjige, ja želim samo da vas pozdravim u ime sadašnje generacije zastavinih radnika. Pre 70 godina upravo na ovom mestu je formirano odeljenje za filmove Zastava film. I ono traje evo sve ove godine. To je bio nastavak jednog kratko prekinutog kontinuiteta vojne kinematografije čiji početci datiraju još davne 1916. u stvari malo i pre od Balkanskih ratova. Sve ove godine Zastava film je, pored, kako Srdan reče, tog vojno-nastavnog, kulturno-dokumentarističkog, imala jednu važnu, mogu bih reći, istorijsku ulogu kao hroničar jedne epohe, mnogobrojnih događaja i svedok stvaranja i
da ne kažem, razgradnje nekoliko država i vojski. Taj značaj Zastava filma je dokazan kroz mnogobrojna priznanja, a svako najveća među njima su ova posljednja koja smo dobili, to je medalja za zasluge u sistemu odbrane i Sretenjski orden koji smo dobili pre par dana. Mi smo vrlo ponosni na to. Dva su ključna faktora koja su od ove ustanove napravili da bude tako značajna. Jedan je Zastavni filmski arhiv koji je prava mala riznica pokretnih slika kojoj su obeležena čitava jedna epoha. Drugi i najvažniji faktor su ljudi koji su stvarali ovu zastavu, koji su svojom energijom, znanjem, talentom uradili i doprineli da zastava bude ono što danas jeste. Ova monografija je priča upravo o njima, o tim ljudima i o delima koja su stvorili i napisali, koja će ostati kao jedan trajni istorijski dokument i pokazati, u stvari ostati kao upamćen značaj Vojno-filmskog centra Zastava film da kažem i u doprinosu srpskoj i jugoslovenskoj kinematografiji. Ja želim da se zahvalim svima onima koji su učestvovali u stvaranju ove monografije, urednicima, recenzentima, lektorima, rediteljima, Medija centra odbrana, kolegama našim koji su uložili veliki napor da ova monografija izađe u godišnjici obeležavanja 70 godina Zastava filma i da, evo ja ću napraviti ono što je mimo protokola, ja želim na jedan simboličan način u ime pripadnika Zastava filma da im se zahvalim sa jednim malim priznanjima. Hvala vam puno. I ovo je gospođa Dragani Marković, ja ne znam da li je ona tu, a tu je. Hvala vam još jednom. Zahvaljujem se gospodine Ikoniću, gospodine načelniče Uprave za odnose sa javnošću, gospodine vojni izaslaniče, gospodo oficiri, dame i gospodo. Zadovoljstvo mi je da vam preporučim monografiju Vojno-filmskog centra Zastava film, koja nastavlja da beleži nove događaje u Vojsci Srbije, a krupnim koracima ide i ka novim filmskim ostvarenjima. Zahvaljujem se još jednom svim učesnicima u promociji ove knjige. Hvala vam što ste nas saslušali i pozivam vas da nam se pridružite 28. februara u četvrtak u 14 časova na promociji nove knjige. Za mog oca je tih 11 godina u Zastava filmu verovatno bilo u nekom umetničkom smislu i kreativnom smislu najznačajniji neki period njegove karijere i on je tu napravio svoja 3 najznačajnija kratka filma Smrt Paora Đurice, Tišina i biografija Jozefa Šulca. I u stvari je to nešto što danas iza njega ostaje kao najtačniji zapis o njegovom filmskom stvaralaštvu. Što se mene tiče, ja sam u stvari sve više vezan s godinama za poetiku svoga oca i evo sad upravo radim film, montiram, koji zove Otac i u kome ima puno od nekih njegovih etičkih i poetskih i profesionalnih uticaja, tako da u stvari
ako ja nešto preuzimam od svog oca u tom umetničkom smislu, to jesu ti kratki filmovi koje većinu, u stvari, ta 3 ključna koja radi u Zastavu filmu. Ja mislim da je 60. i 70. godina Zastava film daleko prevazišao razlog svog nastanka, taj vojno-namenski, u stvari, segment i da, u stvari, kroz dokumentarne i kratke filmove Stjepana Zaninovića, Krsta Škanate, mog oca, Puriše Đorđevića, ko je sad sve, zaboravit ću nekako ko je stvarao u tom periodu, pravio jednu bazu jedne hrabre, moderne, savremene kinematografije i, u stvari, u velikoj meri uticao na sve umetničke pravce tog vremena, pa čak i na Crni talas. Tako da mislim da je Zastava film, u stvari, proizvela jedan veliki broj filmova kratkih i dokumentarnih, od kojih su neki nagrađivani, kao što je film Smrt Paora Đurice osvojio Srebrnog medveda u Berlinu i na nekim drugim velikim festivalima. Tako da je uticaj onoga što je nastajalo, u stvari, u Zastava filmu, a čini mi se godinama i decenijama malo podcenjivano ili dosta podcenjivano, u stvari nešto što je u velikoj meri uticalo na stvaranje nekog savremenog jugoslovenskog i srpskog filma. Tako da, taj uticaj je ogroman i mislim da se osjeća i danas. Osjeća se i danas kroz uticaj, u stvari, tih autora na savremenu kinematografiju srpsku. Zastava film je nezaobilazni deo istorije filma na ovim prostorima. Ne samo zbog toga što traje 70 godina. Ona je naslonjena na jednu tradiciju koja traje mnogo duže. 1916. godine formirana prva filmska sekcija tokom Prvog svjetskog rata, a ona je formirana iz nekih drugih razloga. Želelo se prosto da se iskoristi ta mogućnost filma, da neke stvari predstavi jednostavnije, da vojska vidi u raznim delovima tadašnje Jugoslavije kako funkcioniše neko naoružanje, kako se neke nastavne jedinice mogu da sprovedu. Međutim, desilo se nešto što nisam siguran da ni oni koji su osnivali Zastavu film da su s tim računali. U periodu između 70. i 80. godina pojavio se jedan broj autora, a Zastava film je imala sluha za to, koji su počeli da se bave kratkometražnim, igranim i dokumentarnim filmovima. Bilo je i igranih filmova. I ti filmovi su promovisali s jedne strane te autore, s druge strane oni su bili nezaobilazni deo domaćih filmskih festivala, ali i međunarodnih filmskih festivala i kao po pravilu oni su se vraćali sa velikim nagradama. Predrag Golubović, Puriša Đorđević, Makavejev, Krsto Škanata, znači to su ljudi koji su deo svoje karijere, rekao bih jedan izuzetno plodan deo svoje karijere, realizovali upravo u Zastava filmu. Rekao sam malo čas da Zastava film jeste stara institucija, ali da nije staromodna. Imalo se sluha da kada je format filmske trake prešao na digitalni zapis, da se to, rekao bih, bezbolno prevaziđe i zahvaljujući tome, mi smo u agresiji NATO snaga od 1999. godine i raspadu Jugoslovenske narodne armije, ali i raspadu države, dobili silesiju dokumenata bez kojih vi više nećete moći da pravite ni jednu istoriju, ni jednu televizijsku emisiju, niti bilo koju vrstu onoga za što su potrebne pokretne slike. Na kraju moramo svi da budemo jako zahvalni Vojsci Srbije, što je održala Zastavu film, što Zastava film nije završila kao Avala film ili Dunav film da je privatizovana, jer to što se čuva u arhivima Zastave filma, mislim da je tu neki 7 miliona metara izvornog negativnog materijala, to je velika ostavština za budućnost i veliki doprinos i filmskoj arhivistici i kulturi na ovim prostorima. Pa ima jedna fantastična stvar, a to je da se od pojave filma na tlu Srbije 1896. godine, kad je prva projekcija bila, vojska odmah zainteresovala za film i film je nekako prosto bio interesantan i vojsci samoj. Odnosno, vreme, događaj i ta sva burna dešavanja, Balkanski ratovi, prvi rat i tako dalje,
Uticali su na to da se odgovorni ljudi, patriote, srpske vojvode angažuju i jednom novom mediju dodele jednu vrlo značajnu ulogu, a to je u tom trenutku bio film. I u Balkanskim, i u Prvom ratu, i kasnije vojni film ima kontinuitet. Filmska i kinematografska sekcija srpske vojske, osnovana 1916. godine u Solunu, je izuzetno značajna i ona je praktično začetak tog vojnog filma. To je zvanično prema naredbi vojvode Bojovića formirana je ta sekcija, koja je istina tada bila u obaveštajnom odeljenju. Kupljene su kamere, kupljena je oprema, postavljen je šef te sekcije Dragiša Stojadinović, rezervni kapetan, snimatelj, i ta sekcija je funkcionisala sve vreme, odnosno do kraja, do oslobođenja Srbije 1918. godine. I kasnije u raznim oblicima. Dakle, vojska je uvek imala potrebu i osjećaj za filmom i do dana današnjeg. To se nastavlja naravno i posle Drugog svjetskog rata osnivanjem jedne državne ustanove vojne, a to je Zastava film, 1948. godine, i od tada do dana današnjeg, znači 70 godina neprekidnog i punog kontinuiteta, jedna vrlo bogata i raznovrsna produkcija, raznovrsna u smislu ne samo vojnog filma kao strogo vojnog, kao pre svega nastavnog, nego i dokumentarnog i umetničkog, čak i animiranog. Zanimljivo je da je recimo u Zastavi rađeno i jedan broj animiranih filmova. Animacija kao primjenjena delatnost je vrlo bila prisutna u tom filmu, u produkciji Zastava filma. Danas je to sve drugačije, danas se to radi digitalno, sve drugačije, jednostavnije, brže, ali film je tu, film kao medij je osnova i on traje. Odavno se osjećala potreba da se ta bogata istorija vojnog filma sistematizuje, da se priredi u vidu jedne ovakve monografije, odnosno jedne hronike. I prva ideja potekla još pre 20 godina, povodom 50 godina Zastava filma, 1998. godine. Međutim, već naredne godine usledilo je bombardovanje i rat i to je sve odloženo do današnjih dana. Koliko je bilo teško? Pa bilo je teško u smislu da je to vrlo obimno, ali zahvaljujući velikim posvećenicima filma i ljudima koji se bavili istorijom i tradicijom našeg filma, kao što je Stevan Jovečić, kao što je Vule Milovanović i drugi, dosta toga je već sistematizovano, sređeno u vidu nekih drugih publikacija, knjiga i tako dalje, a osnova svega je i Zastavin arhiv koji je dosta dobro sređen i prosto trebalo je vremena, trebalo je puno energije, napora da se ova jedna ovakva knjiga složi. Zahvalno je što je film vizuelni medij, što ga prati i fotografija, odnosno fotografija je deo filma. I prosto to je zadovoljstvo vidjeti ovako veliki broj dragocenih fotografija od najstarijih vremena, od najdelikatnijih momenata naše istorije do igranih, dokumentarnih, pa čak i crtanih filmova koji su tako prosto tu negde da promene, odnosno pokažu bogatstvo Zastavine produkcije. Trebalo je dosta vremena i možda je dobro što se ova knjiga tako dugo spremala i pripremala. Nadam se da nismo nešto mnogo i značajno propustili, da bi obuhvatili jedan veliki, veliki dugačak period, jednu bogatu tradiciju. Malo je vojski u svetu, to treba isto istaći, koji imaju vojnu kinematografiju, organizovanu vojnu kinematografiju. Imali su na raznim ad hoc varijantama, ali organizovanu kinematografiju imaju samo najrazvijenije vojske sveta. Prosto je privilegija imati vojni film, vojnu kinematografiju i to mogu samo najbolje i najuglednije vojske. U pravu ste, ali nije samo 70 godina. Ova monografija priča priču o preko jednog veka vojnog filma. Dakle, vojni film datira još pojava vojnog filma počinje Balkanskim ratovima. Odmah nakon pojave filma uopšte i braće Lumière koji proizvode film u Francuskoj, ovi prostori kao takvi, kao trusni prostori gde se stalno ratuje, uvek iziskuju borbu, rat. Filmske kamere to beleže prvo u Balkanskim ratovima, zato kažem da imamo preko jednog veka vojnog filma. Nakon završetka Prvog svjetskog rata, odnosno da ne preskočimo onaj deo 1916. o formiranju filmske sekcije i
poznatog Dragiše M. Stojadinovića koji formira filmsku sekciju Vrhovne komande i tog putešestvija vojnog filma kroz sve ratove, pa i Drugi svetski rat, pojavila se u jednom trenutku jedan prekid gde nije postojao vojni film od 1945. znači nakon oslobođenja Jugoslavije do 1948. I upravo ovde, u ovom domu, je 1948. godine formirana filmska sekcija za izradu filmova u JNA. Raditi na monografiji ovakve dimenzije je bilo relativno, neću reći teško, bilo je relativno lako. Imao sam divne saradnike, vrsna imena poput Čika Steve Jovičića koji je nekadašnji direktor Jugoslovenske kinoteke i koji apsolutno poznaje sve filmove proizvedene od nastanka filma u Srbiji do današnjih dana. Nažalost, Čika Steva nas je napustio i ipak mislim da je on i danas danji sa nama, odnosno njegova dela su sa nama. Drugi deo monografije koji se tiče konkretno zastave, njenog formiranja i njenog puta do pred kraj 20. veka radio je Vukoman Milovanović, bard vojnog filma, čovek koji je bio i umetnički direktor zastava filma i bio direktor zastava filma, ali je jednom filigranskom preciznošću uspeo da ispiše i opiše ljude i događaje iz tih vremena. I naravno poslednji deo koji je pisao Milun, odnosno priredio Milun Vučinić, a sa Milunom nije teško raditi. Milun je neko ko razume tempo i brzinu kako nešto treba da se uradi, tako da je relativno lako bilo napraviti ovu monografiju sa uredničkog tačke viđenja. Možda je jedan od problema koji smo mi imali bila obimna fotografska građa. I iz te obimne fotografske građe odabrati precizne, dokumentovane trenutke gde koju fotografiju staviti. Mislim da smo čak i u tome uspeli i zahvaljujući entuzijastima koji su nam pomogli u deljenju tog prostora gde šta ide, mislim da smo tačno verifikovali i pronašli pravo mesto za svaku fotografiju. Nije bilo lako. Zahvaljujući Banetu Guzini, mi smo identifikovali sve likove koji su radili u Vojno-filmskom centru Zastava film i svaki je dobio svoje mesto i jednu malu fotografiju. Ja se unapred izvinjavam svima onima koje smo iz monografije ispustili i nadam se da će neki budući pisci ispraviti naše greške. U svakom slučaju značajan dan za Zastavu film. Posle dugo godina, da kažem 70 godina, izašla je monografija Zastava filma. Ja ne bih pričao nešto o značaju Zastave u proteklom periodu, u doprinosu jugoslovenskoj srpskoj kinematografiji. To su govornici na današnjoj promociji, da kažem, rekli sve o tome, ali u svakom slučaju Zastava je imala jednu važnu ulogu, pored one vojničke, edukativne, nastavne uloge, pored kulturno-dokumentarističke koju je tokom ovih 7 decenija radila, imala jednu jako važnu istorijsku ulogu jer je na neki način bila hroničar i svedok mnogobrojnih događaja, svedok postanka i nestanka nekoliko vojski, nekoliko država. Tako da je u ovoj monografiji je sažeto tih 7 decenija rada. Taj opus je bio mnogo veći nego što će ta monografija prikazati, ali u nekim najzanimljivijim detaljima je prikazano. Ono što je jako važno, u ovoj monografiji će se prikazati ta dva segmenta koja su bili glavni faktori tog značaja Zastava filma. To je jedan Zastavni filmski arhiv, jedna prava riznica filmskih materijala koja obuhvata jednu epohu i obeležava razne događaje o kojima sam sad malo pre rekao. A drugi značajan faktor je ljudi. To su ljudi koji su prošli kroz ovu zastavu, generacije i generacije sjajnih filmskih poslanika. Gotovo da nema poznatijeg imena iz sveta filma koji nije na neki način ili radio u zastavi ili sarađivao sa zastavom. Sadašnjoj generaciji svakako je ovo jedan lep period. Mi smo na neki način uživamo plodove
svog tog rada kroz ovih 70 godina, plodove talenta i entuzijazma svih tih prethodnih generacija. O značaju govori i podatak i to da smo u zadnjem periodu dobili dva jako velika priznanja, jako ponosna priznanja. To je medalja za zasluge u sistemu odbrane i Sretenjski orden 3. stepena koji smo dobili pre nekoliko dana. Sve to nama pravi i stvara jednu dodatnu obavezu da radimo još više, još bolje kako bi na neki način opravdali ono što građani ove zemlje i sistem odbrane misli o nama i da dokažemo da je to, da sa pravom zaslužujemo taj epitet koji nosimo i ta priznanja koja su nam dodeljena. U budućnosti Zastava film će se i dalje osloniti na ljudske resurse, na ljudske potencijale, na njihovu energiju i koristiti iskustva prethodnih generacija da bi što bolje i što kvalitetnije odgovorili svim zadacima, izazovima sistema odbrane koji se postavljaju pred nas.